I just do it like. Pozdrav svima ljudi, veselko da ćete postijeti Team Fortress 2. Novi serijal kada znam ima mi puno. Ali bit će još više posao kupio vanjski hard disk 500 giga, što je ekstra. I evo ga, počelo smo prvu rudu, ja sam već mrvicu igru. Dobro, ne baš mrvicu, ali sam igru. Uglavnom, evo se šta puno pričati u ovoj igrici. Glavni bit igrice je da zabaviš. Ovdje pije da spaj, ne znam je li moj. Je moj, pošto otišao tamo u neprijateljsku bazu. Ne! Jemin, vrati jump. Ne morate vi mene zemlje. Gdje si doš? Ne mogu vas ovako put kad prebati, ovako ima isto masku. Da su vaši, ali zapravo nisu. Ne mogu da vjerujem kako sam lik obruko, nije me ubio i da ne crkne lik se iskonekto. Pa to je za ne povjerujem. Ne baš ti me kad taj latle lopatom se će crknuti. Jump. Wow. Pepworm. Ups. Vratio sam se iz škole prije nekoliko sati. Jako je loše u školi, dobio sam dvicu iz Italijana školu. Koji bi je jedan od najbržih predmeta. Poslije hrvatskog. Dođu vam. O! Bum! Motherfucker! Ej, jebim! Mama, ti ga sine! Vid pobješ čovjek. Uspio ga je, jebim. Da ga nije uspio, ja bih uspio. Dobro, da je logika, gledajte. Jo, brati! Rupa, crna rupa. Zašto sam u rupa s tamo? Ako ja pištolj imam. Evo to bilo što to. Ja ću pokušati da opet ne upadem u rupu. Thanks, mate. Ej, aj, bok te, umalo ga je, umalo no. Dođi vama, vid pobješ čovjek, ne bi ja, dođi vama natrag. Dođi vamo. Mission ends in 60 seconds. Ej se kak sam ako loš sa snajperom nekako. Beži bok te, beži. Gdje je krenuo? Gdje si krenuo? Opa, cupa! Ak te ja matnim u ime. Gdje? Nije crku! Sad jes. Ok, na naš. Mission ends in 10 seconds.
Joj, umalo. A gotov ste. Our control point. Čime tu? Flamethrower, zove se flamethrower. Victory. Eto, brate, udri ga. Udri ga. Evo ko štite, prva pobjeda. Snimamo ovo? Ne mogu da vjerujem. Sad ga oplavi. Ne. Nemam da vam glavu odrubi kao što ludi. O, Isuse, bio naš četvrna server, sad nešto snimamo. Ima, ako me tak pogodi ovdje će li... Nema više. Neće, ako pogodi ovdje, ja želiti. Nije dostavio, zapravo ne bi ja bolje. Evo. Pogledaš ga tu nešto reset rupice, pogledaš. Dalje od toga, ovdje na map stvari reset rupice. Ovako razgledat. Soldiera, znao sam, ne ispilo vam. Ovo trese. I dok onoga majmuna gore? Mission begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Umalo. Skoro. I taman da ga matne. Taman. Ne znam zašto sam izabrao ovoga lika, kad se napada, kad napadaš to ti uopće ne treba. Jer ti moraš napadat, ne štititi. Ajde vam, ajde izleti. Izletit ću ja tebi izgađak. Izlećeš ti izgađak, bolje reći. Ajde crkvu čovjek. Ako neš ti doći, ja i gore doći. O, Isuse, šta me pogodio. Još sam ja meta nasilno. Sve što opće mora da mene pogodi. A da čovjek pronaši, on će mene pogoditi. Idemo tamo ovo strano. A, mis. Ja sam malo gubi, bar nisam ga gubi. Nemoj ti pojesi. Biži sine, biži sine. To je ju. Možeš ti naš? Provjeraj, jes. Ne. Šta je ovo ovdje neki sniper preminuo? O, neće biti ovo sranje žešće. Ovdje neđe spaj. Kako vidim? Ne. Ajde. Ovdje bije neko. Ovdje bije neko. Zna da bije neko. Jer se navrtilo nešto se radi. Lako ga ponekad uočiti. Jer sam vidio na... Ok, naši. Još da mogu da vjerujem onak kada je bio se sa mnom i tamo da izgubi disconnect. Da, imam ja ovako ovdje. O, to, brate, dođi vam djela. Joj, bože, bože. Ne mogu da vjerujem. Tresi, brate, tresi. Troši si betki.
mu se kako sranje tomatne po glavi. Ne pomaže meni ovo što je just a spy. As a spy, I can kill some people with this. This not. And this. This is the good part of the spy. Ali nisam koristio. Ja ne znam easter egg. Jer gledaj sada, udarim jedan put, nikako nije ista rupa. Snosim rijelje rupu, udaraš na iste mjesto. Isu zapad meček, biži ja. Biži ja. Evo odskoči kada dotriš. 3, 4. Kako ti se otvarać poviši. 5, 4, 3, 1. Uspio si skočiti. Da me nis primijedli. Ti ste mi svi da ti sve želi. Bježi! Ali on je spaj! Znao sam! Ja imam još! Ne vrš ti mene zizati. As a spy I can smoke some weed. A jači. Ne! Šta nek sad pođe u budanu? Aj pođe u budanu. Kako? Kako uvijek tako ubijan, ja znam. Dalje mi sledi samo udar i mrtava. Pa boće. Ali kaj se ono kako otkrio? To će jako biti navidljiv. Dok dođemo na liku iza leđa pa ću ga zaklat. Ako je on još tu. Nisi, ovdje neće 100%. Hop, se kristao. Nisam ga ubio. A vidi, ja sam ga ubio i ubio sam ga. Nemojte nikom reći da će mi ne vidjeti. Ej, ona nije naš. Dođi, mamo. O, jesam te, probušio sam ti mozak. Ej! Ne moraš ti meni. Nije čika, ali jesu tako naivan. Dobro mi da se još spavim. Dobro, nisam ni prije bio loš. Jebe, duši. Uzeti će ovo sad i to tako. Sam proći kraj da pokvari sve ću gledati. Pobiti. Sad će ti s druge strane, kod drugi lik. Ne, zapet istoga. Kad se ode. Ne, ušto oko da su mogu biti bal. Da se napine ovaj sat. Ne mogu vidjeti moje telo. Jesi... Ti mi Sentry Gun pokvario. Čovjeka! On je izdajica. Ja sam tek došao, ali sad da znate. Ne! Ne ti! Kako me uspij pogoditi tako? Ali ne moraš da vjeruješ. Samo djelom... Čovjeka. Ovo je jak pištalet. Mislim Magnum, kak se god zove. Ali ovo je previše jako.
Ja se baš poradovao da će imamo gubi bojak, onda bi ne mogao niko vidjeti ništa. Previše imamo spajeva. Dobro, to jest. Ovdje spaj, vidio sam ga. Ko snajper vidi meni. Koji smo mi valjda upravo zapali. Sumnja. I možda je to ovaj. Nemaš ti me. Ima da vas sve pokolju. Nemaš ti. Nađi mamu. Mi biši čovjek. Ostani. Aj, Isuse. Aj se smio. Ovo trebalo biti zadnja runda. Ovo će biti nam zadnja runda. Pošto će mi se napuniti sve živo, pa će zašto opak filter, pa neće biti snimanja. Kako vam da neće zvuk? Predobro. Ovo je geo. Prosto je posak. Prije što snimao, moram pokazati jedno mjesto gdje ja lik sakri Sentry Gun. A to je ovo. Ko bi se sjetio da je tu Sentry Gun? Tu ga lik sakri i nije ga vidio. Pa to je čudo, ali baš tu onako, nije se vidio. Uopće se nije vidio, ali nisam mogao primijetiti. Na kraju skontule, normalno na kraju se uvijek mora skontule. Jer kad ubijete lika pokara gdje je. Ja čekam neka da ovdje pođe. A ne, ja ću tamo, pošto taj majke kada... Bolje se vidi jednostavno. Tamo. Ne! I onda je bio spaj. Ti nije spaj, ali ajde. Motno sam. Ovo je spaj. Zna se. Daj vam. Nije skrinuo! Vi, to sam ja sam ga našao, ja sam ga mislio ubiti. Ne pišak je. Oh shit. Vi! Što si tu sakio? Ti ćemo maj? Ovako se znači puni to. Pa da odgovore spavim. Jesam ga rasuo na milijone komadića. Ono će meni ući brzo. Ovo spajmam predosjećaj. Ja otkrivam to. Evo sam imao moje ime. Ne moraš ti moje ime imati. Ne znam ja kako ću ovom jednostavno dati tim materijalu, znam si ga bez meni. Ali bilo bi dobro ime Veso Bijelić. Ej, to svako djeca u usporedbi. Gdje si ti klin? Gdje ste vi? Obižor! Ja pravo odlazim, na odlasku se. Pa se ne morate zanemariti. Mislim, ne morate se briti povediti. Jer ja upravo odlazim. Viš moj help moju? Aj, jebim ti! Lopužu jedna, kradeš mi help. Pozdrav, idi si bros. Uđo si! Kad te amatim ubit, mi bada ti matim! On sam ponašao bio Ed, da nisam baš ekstra ponašao Ed, ali sam ga bar ponašao na najkraće vrijeme, tako kako sam, kad sam po stresu, čak sam počeo musati. Jesi rekao musati ili musati? Napišite u komentarima jer ja ne izgleda vidio. A već smislim. I
Ima jedno malo iznenađenje koji će vam pokazati ako mogne, ako ne more, jebi ga. Ako mogne, ekstra. Evo spaj. Dođi mamo, spajčaku. Jebem ti! Sentry gun. Ako su od gotovi. Koliko je šiba? Oh yeah, bitches. Opet pauzu. Ajde nisam pokazao skolta, pa ću ga sad pokazat. Što vidite ovo moj. Kako se zove? Oh yes. Christmas. Yeah bitch. I will shoot your bitch. Merry Christmas you dirty animal. Happy New Year. Ovo je ona scena. Sam kući Kevin. Evo ovdje neđi spaj, dođi vama ako te ja nađem. Jer ako te ja nađem. Ne moraš ti njega, niješ ti njega dok ja čuvam. Joj čuvam. Dok ga ja čuvam, ja se njegov anđel čuvam. Juj! Discord. Mate, mate, mi movi, dođi vamo. Gdje pobeži? Ma dođi vamo. Oj! Joj, 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 joj. Joj, 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 ovo je onaj. Utri se! A previše je, bog te. Ajde će malo s ordera, pošto on ima ovaj black box. Aj, dobro, nisi se baš osramotio, pošto da govorim Xbox. A zato on to nema, on je staromodan večec. Ajde. Kako si frustrirala, sad sam mnogo bolje. Muški poslov. Wow, muški poslov. Mission ends in 30 seconds. Jeste vidjeli cigan misli meni na ponašanje. Mojte bog te! O jebote! Jebote! Moj šavel! Eto ga. Moraš ti moj šavel. A, dobro, ajde ti me healaj, brate, dok ja ovo reloadam. Jebote, šta je? Da gađaš u prazno pogodiš. A pucaj! Ja ću ipak doživit. Ako još dosta imamo igrat. Sada hodi. Vrć vama ako te šavelom matim. Vrš! Vrš sa mene! Umalo je. Gdje si ti njena? Dođi vama ako te šavelom. Dođi da te šavelom matnim. Nemaš ti meni. Nemaš ti meni kad imaš šavel. I to je bilo to.